reka bimwe banuza bazaniye Beni kamera yamwizaniye muri Canada aho turimo turavugira ubu ngubu. Beni afashe umugore we bibereye muri Canada. Banyarwandakazi, ndashaka kubamenyesha ko Beni yageze muri Canada. Hagati aho ngaho ndaza kubibagezaho, ariko ubu ngubu cyo mugomba kumenya show nuko nguko zimeze. Kuwa gatanu araba ari Montreal, kuwa gatandatu araba ari Ottawa. Abantu ba Ottawa, Beni azatangira guperforminga show, imiryango iraba ifunguye saa 5 irangire. Saa 5 rero after party. Iyi after party. Muri 25 na 30 regular, muri 25 na 30 abandi abikende abari kuwa gatandatu wiki ariko saa 5 hariya hafunguye show. After party itangira saa 5, show irangira saa 5. Show irangira mwigenda kuri after party. Sunday hari meet and greet iza gutangira saa 11. Same place muraza kurya, haraba hari buffet muga kwigaburira ibiryo birari byinshi. So miss ifite bina baba hari ba DJ Borish, MC Bina DJ Borish Kaku Caramel Restoba. Ngira mwabonye address ni iyo ngiyo. Ni mu missing kira ngo murahabona. Mwahabonye urumva igikurikiraho guys. Tell a friend. Ottawa, the band is in the city very soon. Hasigaye iminsi ngahe 6 twirire show. Aho niho tuza kuba twicaye muri meet and greet, ngira ngo murahabona. Mwese murahabona, aho niho kuri Caramel niho biza kubera after party no meet and greet rabiri hano. Iyo ni VIP lounge, ngira ngo murebona VIP lounge. Twarenje kumwitegura umuhungu wacu Gisamagwe, the band Tiger. Chaze ahantu haba hateguwe, mwitegereze nawe murebe the band ukuntu umuntu aba mwiteguye. Ni murebe aha rero niho tuzaba muri after party. Muri after party tuzaba turi hano no muri meet and greet. After party show irangiye, show irarangira saa 5. Hano saa 5 haraba hafunguye. Kwishura na $25 abaje mbere, $30 iyuje mu nyuma late. Muze turye show. Hano bahita kuri Caramel. Sawa ngira ngo nibyo.